Hello, ko ga de tni ni la November nui to kiro kisi no mi we da muni lo cha tni ba mni ko le no po we ko ga de no lo so da ta bo la America ti pha no pa khu de bo la ha khu do be la we ni kho kwa la we da no ko America ta khu cha we ni ta si sa ni no tni ni bu do ni ba da ta si sa li no do ta si sa we ni no la po da no go ni ke da ta fa u do la po da no go ni no ke we da ta fa khu pha do no di le wi te no pa ko kwa sa wa tni ni no ko America ta khu cha kiro kisi no we ni ata sisa mi mni le no do ko America we ni no ta khu cha ni no pwa ta ga la kan we da ta khu cha we ni no ka ba do ni ba da popular vola ko se de be ni a ga de no do mi do ni ba da popular vola ke we da ti pho ko ga de hi we da ta pha ni no a ga de lo ko se de be a di ni no ko se we ni ki hi lo si ko electoral vola mi we da no ko se we ni ata pha mo no do electoral vote ni mi we da ta pha ri do ka le no ta se te we da we ni mata manera le mo no ko da ni no sa tho we da la November 3 to ha lo kho ni no pu kho kwa la lo no mata ka ne le no pu chu mo we da la pu do ni ba ta si sa ta ha kho no ma sa do no ta pha o we da la a ko kwe no pu hi da ta pha khe la ni no ta ka ya ta si khwi ko kwe the ni nya no a ko da ni mo no pu ri we da ta pha ni to wi we da ta ha kho ba no ko da ni pu ri we da ta pha ni ta cho ta le o le kho chi ni Donald Trump ni ba da ama ko da ni pu la support ti ba ni no tu khu ta khu no Donald Trump ka sa da we no la we ni la November we ni 3 to no hala kho no ba la pha pha mun the ni nya we te da la ta ne da li no ba sa da tu ka la no phe pha ri we da ta pha la pa le hi la ba ka sa ti we di ni no pa ri we da ta pha la pa hi da la leader te pha no early voting te pha di ni no Joe Biden no ni ki a ro no ko da ni no sa to la ni li ni Joe Biden ni le me nya mo no le me nya ko da ni no ti lo we da la la November lui to phe ni no we ni ba kha we da la electoral vote ni pati no pete cha la pa ri ta pha ni mo no ko se la mi we da di to Arizona de Nevada de Pennsylvania de Wisconsin no pa khu se ko da Alaska de ni no ta wi di ba ko da ni no ko se de pha ni no mi ma ta ka le si nya le di ni Joe Biden ni no no gi a ba sa do kho pro la pa ri de wi di ba ko ni no pa te hi lo di we da electoral vote di ba sa do no di mi la pa ri we wi de block ko ni no pa la do ni ba da electoral vote ni no Joe Biden ni ba we da a ka te ba mnu ko la we no we da we ni có sẽ à cái trường mà bà thấy tin nếu là có sẽ này cái sao nó mi qua đã là họ cũng gọi này cái gì đã Trump nhiều là có sẽ nó tập luyện về bà sao đó có sẽ thì phải này chi mà nó đó electoral vote này sao bà sao đó về đôi này bà đã có sẽ là đủ đi tôi về này Pennsylvania de no Washington de no do awe do ni ba da electoral vote ama no hu da ni po kho no pa sa ki da po kho ti lo we da le no tani nyai ni tikli ti le mi thu ba ni no po do ni ba da ta ka so le no awe ni Joe Biden ni ba da electoral vote ni no khi ka ya khwi si mo no khi ka ya khwi si da Donald Trump ni ba da khi ka ya ti si lui lo a ko da ni no pwa mi do ni ba da we ni electoral vote a ni di khi ka nui si ni pwa da ga ni ne da mi no a ko da ni noတနီညာဤနော်ပနိဗ္ဗာန်အဝဲနေတာကစော်လဲနော်ခီထိုခီစီကောအမေရိကတခုထဝိနေနော်Joseph Biden လာမီဝဲတာ Joe Biden Democrat ပါပွားအဝဲနေခတ်စာနော် candidate နေနော်အနဝဲတာတခုထနော်အခုတိုင်းနေအဝဲကကဲထွားတာကောအမေရိကကောခိုလူချီခူရတကမနော်ဒေါ်ဝဲနေအဝဲခူထတော့ပါဝဲတာဘလာကကဲဝဲတာကောခိုခီရတကနေနော်မီဝဲတာ Kamala Harris ဒေါ် Kamala Harris နေအကဲဝဲတာအမိုးနီကဲဝဲတာပွာအိန္ဒိယမူတော့အပါနီကဲဝဲတာအဝဲနီဂျမိတ်ကအခုတန်းနေအဝဲကဲဝဲတာပွာသူဖိတကူဒါဝဲနီပွာအေရှာကူမနော်ခုတန်းနေအဝဲမက္ဆီကိုကမ်လာဟဲရစ်နေမက္ဆီကိုဝဲတာနော်အဝဲနီပေါ်မူအချိုကတရကလည်းဒိုနီပါဝဲတာအဝဲနီก็คูขี้อัลลอก็คูขี้กะระลอลามเนาะคูตานี่มิกวยดาก็อเมริกาก็คูซาทะละนังอิเตตูลอเวดาละลุซิเยเนาะละก็คูดอนัลด์ทรัมป์ซูนี่เนาะพอละเกวดาก็คูมีก็คูขี้ระมีเทวดาปอควาเลลอเนาะคูตานี่เนาะเวนี่ละตาซิโซนี่มีตาชอตะเลพาดูคามเนาะละคามาลาแฮร์ริสนี่เกทอเวดาเวนี่ปอเอเชียเดอปอเอเชียกูเดปอตูพีโพกูเวนี่
แกสิก็ปอมือลาโดนี่บ่าวดาเนาะก็คุขี้ล่อลาชูเตอร์กันนี่ล้อเนาะดอยนะเปิดเวลาละตาคุเตอร์บลเนี่ยตาซีซันนี่เนาะจะมีเวลาตาละอามาตาพุยดาปะตาก็กะเดบะเนาะแล้วซะดอพูเวลาเกวดาRepublic ကတည်ဖာနေနော်လာဆော့ထွက်တာ Donald Trump တည်ဖာနေနော်အဝဲတိကိုဒါတသူဥစာဥနော်တသူဒိုစာဖလို့နော်တပွေးရတာနော်ရချီတာပေါ့ပွေးရတာဘလူးကနော်တော့ဘမ်နီခုလဲနော်အဝဲတိနေနော် Donald Trump တင်နေအော်လောကဝဲတာလဲခီထိုခီစီတခုထနေဝဲကနော်နော် Make America Great again မြန်နော်အခုတည်းနေနော်ဘာသာတော့နော်လက်တာစမဘူးနေနော်ဝဲ show ဝဲတာနော်အခုတည်းနေဝဲ show ဝဲနေဝဲတူလိုဝဲတာတသေးပါနော်ဗမ်နုခုလဲဝဲတဲ့ဗမ်နုခုလဲပွားပါဟိပတိဂျိုဘိုင်တာတာဖာဘဘညာလဲနော်ဝဲတနာဝဲပါတော့ဝဲတဲဝဲတာလဲနော်အဝဲ show နေမီဝဲတာလဲတာဖာနေတာလီတာလောအိုနော်တာကပလီကပလာအိုနော်ဘာသာတော့တာဥကောလာပါဖလာချဲတာတာဖာနေကပလီကပလာဒီတော့ပွားကြီးကမတဲ့တော့လော်တီလော်ချဲနေတူနော်တမီပါဒီလေဒီနော်အဝဲတော်ထော်ဝဲတာအဝဲတော်ထော်တာကိုအဝဲနေကိုမီနော်လူကိုဝဲတာဝဲနေก็เสร็จ WB เราสอดาก็เสร็จพาดูละเวนี่เกดา background ติดผ่านเนาะดอเราสอดาปะละรีเวดาดิโตตาพาติบาเวเอาเวลูกก็เวดามั้งเนาะบางนี่คนละเวเอาเวโชว์เนี่ยเวตุลเวดาตะติบาเนาะดีเนี่ยโตเนาะละ Republic กะตะพาสิกอเนาะปะละสอดาติพาสิกอตะตุลเวบานี่อุดอดูအခုตาเนี่ยเวติพาสิกอสันดาပြเวดาเนาะเจดาละเนาะปะตุลเวดาโจไบเดนดีก็คู่ตะกะตะติบาเนาะเวตะมีดาปะก็คู่บาเนาะเจเวดามเนาะตาคู่เชดปลอนี่นี่เนาะအဝဲနေတာဆယ်ဒီမနော်တမီတာလာပါဘာသာတော့နော်တခုထက်ဘလညအဆယ်ဒီမီတာလာပါလောနော်ဘာမနုခုလဲနော်ခေါပလိုလာချီပိုကောဖိုတီဖာနော်စာအိုဟီဝဲတာဂျိုဘိုင်ဒလာတဖာအာကိုကိုတန်းနေဝဲဒိုနေတာတဖာအာကိုနီနော်တမီလာဝဲနေပတေကြလဲဒီမိုကရက်ပါတီကိုမိဝဲတာလာပွားချီဖို့ကပူရဖာဟိဝဲတာတဖာအားတော့ဝဲနေကိုဝဲနေတာနော်အခုသားနေနော်စစ်စာခူးရေစစ်စာဥရေနော်အဝဲနေတာလီတော့ဝဲနေနော်အဝဲကမြေတာก็อเมริกาก็คือลุยซีคือกันกันแล้วนี่แหละแกเห็นเนาะအခုသားနေဘာခလာတာဝဲရဒီနေနော်ปีเจจะแล้วก็คุณดอนทรัลดีเนี่ยตาตมีถ้วยบ่าเนาะคุณตาเนี่ยเลิกคิดตาปอถ้วยทอขี้สิเนาะกูอู้ดีเนาะนี่เลยวิธีแค่เนี่ยปะก็กว่าเนาะโจไบเดนมันเนอตะนี่ใหญ่นี่เนาะมตาติภาษาคือเลยเนาะปอละตาคือหุดอติภานี่มีมตาภาเลยเนาะดอกก็กว่าซะว่าเนาะเอาไว้นี่ตากสอบปาพลาทเอาไว้ดาเลเนาะเอาไว้นี่world leaders เนาะเอาไว้นี่ฮอกคูคลคุณนาติผานี่เนาะเอาไว้ที่สาทอเอาไว้นี่ congratulate ไว้ดา Joe Biden เนาะสาทอ service ไว้ดา Joe Biden ละตามันเนอไว้ดาละเอาไว้นี่ละชีวาก็ไว้ยีเนาะအခုတည်းနေတာကစောအခါနော်ဖတ်ထော်ဝဲဒါလာဝဲနေဂျိုဘိုင်ဒန်မန်ဒါနော်ဒီနေရတော့နော်democratic candidate နွီချီနွီကစေကောနော်အဝဲတိဖာစေကောနော်မနီစေကောရ electoral vote that show မနော်တော့ဘကကွာဆာဝနော်ခုနာလာဝဲနေအဆဂိဆဝဝဲဒါနော်ဂျိုဘိုင်ဒန်လာတမန်နဝဲနီနော်မင်တာတဖာလဲနော်အချိုးနေကနေဒါနော်ကနေဒါနေမြေတာချီကော်ဘီလာဥဘူကတဒါဝဲနီကောအမေရိကန်မြေနော်ဒေါ်ကနေဒါနေနော်တချက်တလာမီကြီးနော်ဘခလာမကလဝဲကွာဒေမီတာတိတဖာနီနော်အဝဲတီဖော်လို့စီတဲ့ကောအမေရိကန်တော့မိဝဲတာချီကော်လာပကိတဲပါမသုမီလာဥဘူလို့တာခီဘေမနော်ဒေါ်ကနေဒါဝဲနီa prime minister မနော်အခုတခုကလ Justin Trudeau နော်အဝဲcongratulate ဝဲတာဝဲနီ Joe Biden နော်ဝဲကွယ်ဝဲတာလာ Twitter ဘူးမနော်လာတနီညိတချီတနာရီခိမနေတဲ့နေနော်ဝဲကွယ်ဝဲတာနော် congratulations at Joe Biden and at Kamala Harris နော်တဝဲတာနော် congratulations to Joe Biden and Kamala Harris နော် our two country are close friends နော်ပတိကခိဘေနီနော်မြေတာဒေါ်သကောလာဘူရဖာနော် partners နော်ပလာဖော်လို့စီနော် allies နော်တိုမူတွေဖာနော် we share a relationship that unique on the world stage တဲ့ဝဒါပို့တဲ့တပတ်ထွဲလို့တလာအလောချောဝဲဒါလာဝဲနေဟခုတော့ပြည့်မြညာနော် I'm really looking forward to working together
no te wera ye kwa so wera la kamata kota no and building on that with you both no bloody ni kathu thoy da da tu we khi ga le no awe ni mi da Canada akoto khukla ta se se wa si Joe Biden no do awe ni khuna la ga la ta khu ni no mata da pha le no United Kingdom no United Kingdom ni no Prime Minister no koto la mera Boris Johnson no Boris Johnson se ko no awe mi we da Donald Trump ko abu terga no di la gi ti no awe congratulate we da Joe Biden and Kamala Harris no awe kwe we da no congratulations at Joe Biden and Kamala Harris no congratulations to Joe Biden on his election as President of the United States and to Kamala Harris on her historic achievement. No, there are congratulations la Joe Biden la awani manera ta khutawai la keketa da ko America ko khurga no. Di ne to Kamala Harris la ata manela ni weda la ta si so mo no. Bam ni ko le pom mu la keke tho weda ko khu khi ga ga ni no. Awe me so ga mo no. Khu da ne awe ni ka me la ta si so ni no. Do Boris Johnson te se ko di le no. The US is our most important ally no ally no they were go America ni made up so mule arido no and I look forward to working closely together on our shared priorities no kuta ni de da la ta kwa so la ka mata ko ta bu titi no la ta ri la arido la we ni pa mata ko ti pha no from climate change to trade and security no ba kha we da la ko kli to ta chot le mi ri no ta ku le ma ka mi ri do chi ko ta bi ta bo go mi ri no awe ni mi we da Boris Johnson la United Kingdom ko to ku la ata service se wa mo no do kwa sa wa sin ya da ni no ma ta ti pha service se wa si ko we ti le no Sadiq Khan ne ke we da khonna da la United Kingdom se ko no da we te da no congratulations to Joe Biden and Kamala Harris on your well-deserved win no da congratulations la Joe Biden da Kamala Harris la ta la when it the manner let the great manner no London look forward to working with you no we London no we lodo kwa so la ka ma ko ta de no it's times to get back to building bridges no walls no de da we ni mi ta sa ta la pa ka ba su tho ge da do ti pha no pho lo ta si mo no ko mya si de mi we da ta du ba no ko ta ni la Donald Trump so ni we ata ma ta ko de chi do ko le khuna ni ta le ta ba lo ba sa ba lo phodi ba o to no mo no ko ta ni khuna ti pha ta khue da le no Joe Biden no ke mi da ko ko sin ya da da we ti pha ni no pwe ta la o de ta su po sa wa la ka pho lo ki si no ba mi ko la ko Europe chi ko ti pha da ko American awe ti mi da to mi pha do no dollar ho ko ta di ki bla bla ni ko American no da mi gi ni no mi we da we ti ta pho lo ta si mo no ko ta ni ta pho lo ta si la chi ko ga ni mi da re do mo no okay ko sa kwa Pakistan no Pakistan when ni akoto khokle la amera America no America se ko no la Pakistan se ko no sagi se wara Joe Biden de Kamala Harris da te di le no congratulations at Joe Biden and Kamala Harris no congratulations when Joe Biden and Kamala Harris look forward to President-elect Biden's global summit on democracy and working with him to end illegal tax heavy and stiff of nations' wealth by corrupt ideas no te da mo no ya kwa so da la ka ma ta ko da de when ni Joe Biden no la ka chi lo ta la when ni ha ko do be when ni summit mo no ba kha wa da la democracy mi ri do ta pati we da no ta ko ta twe la ta pho te sa ti pa da ta khu we da chi ko ta thu ta to ti pha la pwa la when ni we will also continue to work with US for peace in Afghanistan and in the region. Do kwa so se ko da la ka ma ta ko ka se ma ta ko ta da ko America la ta mu ta khu la ko Afghanistan da ta lo ko wo phe ni no awe ni me da Pakistan no akutu khukle awe ni ta se se wa no do bo ko kwa sa wa quarter asopa no quarter asopa le mi we da no Sheikh
Tamim bin Hamad Al Thani no awe congratulations sikora Joe Biden da Kamala Harris da kwe di le no congratulations to President elect no at Joe Biden and Vice President elect Kamala Harris no da congratulations la pala ta khutha la wani ko khola mi we da Joe Biden da pala ta khutha di ko ko khiar ga la Kamala Harris no da my best wishes to the people of the United States and I look forward to working together to continue strengthening the friendship between our country no te wada lo no tata sagi no agita no la weni ko America phur pha gon roi ta kwa so wada lo no kama ta ko ta le chi ko ki be ta re lo ka su tho wada go no aweni mi da kwata no aweni muslim chi ko so pa mo no do kwa sa sunya ni mi da Iran no Iran chi ko ni no awe mi wada ko America pe te cha le adu da mo no ba sa do awe ni Iran ko khu chi ga de ga no awe te wada mo no sa samula wada lo no awe ni policy la at pe te cha le at protesta no la ko America pa thola we te lo ni ka chotale mo no that I hope we will see a change in the destructive policy of the United States mo no a return to the rule of law and international obligation and respect for nation mo no awe te da la famila we da la no policy ka chotale no bloody ni no awe ni tabla te pha de la chiu ko ga phako no dok u da de ta pa ke wa da chiu ko ga te pha mo no awe kwe da di ni bam ni ko le awe di ni awe chi ko di ni ko America di ni lo soda da la Donald Trump su ni no Donald Trump ma khi tho we da awe te do ta ko ta ke ba we da awe te chi po ko phu mo no le mu klo we kwa ta pa khu da niခုနထော့တော်ရကနေဝဲတေတဲတာမနော်ခုနရကမိချတ်တယ်ဒီဝီလာဝဲကောမိတချတ်တယ်ပါရီနီဂျိုဘိုင်ဒန်ဝဲနီဒေါ်နယ်ထရီတမီလာကဝီလာဝဲတေကောပါမနော်ခိုးသားနေဝဲတေအဒီနီအိုဒတမီလာလဲဂျိုဘိုင်ဒန်ကချတ်တယ်တဘလလာအဝဲနီအခီလာတဖို့တေစာဖာနော်ကချတ်တယ်နော်ဒေါ်စညာနီနော်ဂျော်ဒန်ဆောပါလဲမီတာခင်အဗ်ဒူလာဟာ2နော်အဝဲ congratulate ကောဝဲဒါနော်အဝဲနီJoe Biden the Kamala Harris mo no le takso bu no di ne to France no ko frasi aweni a president no ko khola mi da Emmanuel Macron no awe congratulations we da Joe Biden da te we da di le no the Americans have chosen their president no te da America photir phani khuthe we da ko khuli no congratulations Joe Biden and Kamala Harris no congratulations da Joe Biden da Kamala Harris we have a lot to do to overcome today's challenges no te da pakaba ma we da ta amala pakareปกเลครอบครัวดาเนาะมือมิซาตนีใหญ่ตัดตาราติพาเนาะดอมเอาไว้เตสิโกดาเนาะlet's work together เนาะมาตะกอดาเนาะปกมาตะกอดาหมอเนาะเอาไว้นี้มีเวดาFrance ก็โคเนาะ Emmanuel Macron เนาะဒီเนี่ยตัวเนาะ Paris เวนี่we Paris mayor mo no awe khola me da and hadela go no awe tweet se ko da no te da welcome back America no te da no ti lo mu ka da ke da America no te da di le no awe kwe da mo no welcome back America no congratulations to Joe Biden and Kamala Harris no congratulations Joe Biden and Kamala Harris for their election no la ta khuthawe no while we are about to celebrate the 5th anniversary of the Paris Agreement no data no meda bakamala ka po we da no Paris agreement pwe thoda ye what one this victory symbolize our need to act together more than ever in view of climate change အတေဝရမနော်တဝိနေနော်မိဝရတာရစ်ဒိုလနော်ပကပမတကောတာလနော်အဝဲနေရီကိုဦးလမုခကလီတော့တာချတ်တယ်ကောနော်ခုတနေအဝဲစစ်ကောတာခွေပမ်နိခိုလာကောကိုဒေါ်နယ်ထရာဒီနီနော်ပခဝဲဒါလာ
climate change နော်တာဒီဝဲတာမခုကလီတော့ကနေဝဲဟာတော့ကူရတဲ့ဖော်လို့တာစီလဲ Paris လဲပါခုသားနေဂျိုဘိုင်ဒန်မီထော့ကင်းနေနော်လောကလည်းအဝဲကဖော်လို့ကေတာတဲ့ချီတော့ကလည်းခုနာပါအခုသားနေနော်ခုနာဖိုင်နေနော်တာခူတော့ခေါ်ကွာလာဝဲနော်Okay, because our India, no, India when the Prime Minister, no, go to Kuklala Mira, Narendra Modi, Siko, we congratulate with a Biden, the when the Kamala Harris, mono, a Queveda Twitter, no, Heritage, sorry, Queda, heartiest congratulations, no, there are Pueda when the Tata Kumona, we say Sawada, Kamala Harris, no, they were your success is path breaking no a devara nata manwe no merata already claim no and a matter of immense pride not just for your charity but also for all Indian Americans no devara la nata manwe the mithelo la weni nam pala uplatana go ba no misiko weda no tapa ka phel ta le America pa India la akeda America phuti pha go no do tera I am confident that the vibrant India US ties will get even stronger with your support and leadership mono tera la no ko India de America no ataba thwe no ko gwi tho ka su tho no learn ta when ni share phola den ta so thwe phola no old man no chikola mera old man siko no when ni Sultan Sopa mono aware congratulations siko weda no Joe Biden la no weda ta khu tha de blo nya yi no do de weda mono ta pa phla tho weda no awe ni Tata Kumono, Dokweda, no, his sincere congratulations for winning the confidence of the American people and for his election as president of the upcoming presidential term. No, Deda no, Takueda la weni, the Sawada la, Joe Biden no weda, man no weda, go America, put it by Tanani mono confidence, the weni, Manesiko weda, Talaki get or go no. Sinyarbe Palestine no Palestine Palestine Chico no when liberation Palestine Liberation Organization no PLO no akola mera Hannah Ashwari no awekwe no America D Trump no the America kabat tikweda Trump no D Trump no the world also need to be able to breathe no tewada hakku nage lo badala kakata go mo no bamnu ko la wani ko America la Trump asibu ni ta so Trump so tweda Israel manna weda within the atom mono akutania we kweda di mono atera no Trump sin must be carefully scrutinized and remedy to restore the human moral and legal equilibrium within beyond the US mono tera when tala bakhara Trump ni no takaba te kwi mono do takaba magri thoki weda pa hakko pho no ata moral ni si tala moral ni si ani tala powe pake hakko pho ni po de moral mono tati order tati nya la amada la ba mono huda ni tala na mara ba ni the brother ko phote sa ba na kin grammar si ko mono legal no te sa la we ni to tu to mono la tami thela ko America wa la tu ko ga si ko no ate we ra mono such phenomena do not emerge from a vacuum no atewara tadi de phani te he tho weda learn Pitezaland vacuum ni age to pa chu weda kha phet myan na pa thu ka shor no now is the time for holistic and bold therapeutics no atera khe ni ta chho to le no ka ba we ni ma usu kle tho ki ra mo no ka ba ma wi tho ra mo no awe ni Palestine we ni khuna te weda no do sinya ni Lebanon no Lebanon awe ni president la me da Michael Arno siko no awe awesiko no congratulate weda awe ni Joe Biden no dini ato no awe sam putezala oda tamula la awe ni ko America the Lebanese te pha ta ba thwe ni ko wi tho no Jamaica no Prime Minister Andrew Holness no awe te weda la no Kamala Harris get weda ko ku khi ga daga ni mera ta man pha dur kha mo no the America will have its
first female vice president in the person of Kamala Harris เนาะတဲ့တာကိုအမေရိကကိုအိုတယ်ဝဲနေကိုကိုခီယာကအဆုတ်တယ်လာမြေတာပေါ်မူလာမြေတာ Kamala Harris เนาะ and we are proud that she bears Jamaica heritage เนาะတော့တဲ့တာဝဲပကဖလာတာလဲเนาะအဝဲနေ Kamala Harris နေမီစီကောတာပလောဆလဂျမေကာမနော်ဂျမေကာနေKamala Harris အပါနေကြတာဂျမေကာမနော် Okay Guatemala ချိကောအဘေတာခုနော်ဘလာတာခုပါနေဦးလာလဘလာတဆော့ထွဲ Trump တီဖာလောဘလာ sorry ဘလာတဆော့ထွဲ Joe Biden တီဖာလောမနော်ဘာသာတော့ပနပတိလောတမီရာတချုတော်လပကတဲချလို့တာပါနော်ဟိုတနီတတဲချလို့တနီမီရာတာဒီလောမလောဖာလောဟိုတနီနော်ဖဲလာပွာလာဆော့ထွဲတာ Trump တဖာနော်တူခါချုတော်နီနော်တမီဝဲတာတချုတော်လပကပါก็ดูด้วยมีนี่ว่าพลังมีบ้านเนาะบ้านนี่คนเอาไว้ในบ้านนับเปิดมีอะไรก็อเมริกาตาคุจะสิ่งนี้ตอนนี้Republican เนื้อตีหรอakuตอนนี้มั้งเนาะบ้านมาลูตาเลยตัดที่ปากเกลูตาเป็นตัดที่มีลอสฮอดเลยมั้งเนาะกว่าจะมาละ government สิก็เนาะ congratulation da Biden เนาะแล้วเนื้อตาคุจะไว้ยีเนาะซูดานเนาะซูดานกูตุคุกเลยละมีอับดัลลาแฮมด็อกสิก็เนาะ congratulate da Biden da Harris เนาะดอกเวดาเนาะon behalf of the Sudanese people, no, the Sudanese people, no, I congratulate Joe Biden and Kamala Harris, no, for their election as president and vice president, no, when in whether no, looking forward to working closely with them, no, no, continue building bridges, no, no. ดอกเอาไว้ตาตูทอตัวอคอมยาสิดาเนี่ยก็ตูทอยดาตาเรียนรู้มาเนาะเอาไว้อคอมยามาเนาะfriendship and cooperation เนาะตามาตะกอดา between our two nations and countries เนาะแล้วที่ก็คิดแบบเบอร์เซอร์เนาะ Nigeria คนน่ะสิก็เนาะ President Muhammadu Buhari สิก็ congratulate Biden เนาะดอเตวดาเนาะ greatest engagement with Africa เนาะเอาไว้นี้ไปเจอแล้วตั้งมาตะกอเวนี่ดูกเตอร์แล้วก็แอฟริกามั้งเนาะ that your election is a significant reminder that democracy is the best form of government because of it offers the people the opportunity to change their government by peaceful means เนาะ that นั่นเวลาตะคุเทไว้นี่เนาะมีเวลาถ้ารีดูดูมาแล้ว democracy ก่อนเนาะแล้วให้เวลาที่พวกเขาพูดถึงพาแล้วก็คุยเทเวลาคุณน่ะละบาตาแล้วตามุดาคือบูเนาะ Spain Prime Minister ละมีนะ Pedro Sanchez ก็เนาะ congratulate เวลา Joe Biden เนาะคุยเวลาแล้ว Twitter บูเนาะ we wish you good luck and the best เนาะ we are looking forward to cooperating with you to tackle the challenge ahead of us เนาะพูดตอนนี้บอมมือติดภายในบ้านมาตะกอดาบ้านนี่คนละฮอกคูเคลเวเนาะตะกอดาแค่ว่ามาเนาะที่ก็แล้วตาวิลาดูว่ามาเนาะที่ก็แล้วบาลูพูดได้โลตาว่ามาเนาะดอมคุกลีตาว่าติดบ้านเราบาซาเลยบ้าคนน่าติดภายในเนาะบ้าพอรู้สิเดบ้านมาตะกอดามันเนาะคู่ตานี่นักเก็ตคุณน่ารักนี่เนาะรีดูมาเลยรีโลตาเดที่ก็ว่าคุณน่าซีมันเนาะดูเดตัดสินยาหน้าเปิดตากูบากูซีแล้วไปต่อทอแล้วไปเจอเลยในฮิสิกว่าเมเวดาคุณนากาตีมันเนาะดิเนี่ยไปต่อมันเนาะคู่ตานี่เอาไว้ติดชีวิตแล้วโจไบเดนโอเดตากี่ซอเวเนี่ยคู่ตาเนี่ยเอาไว้ติดตาคือเวเนาะเยอรมนีสิก็เนาะเยอรมนีเอาไว้นี่ Chancellor Angela Merkel สิก็เอาไว้เตเวดาเนาะ I look forward to future cooperation with President Biden เนาะแต่ดาตากว่าจูเวดาคาสิญาแล้วเนาะก็พอรู้สิมาตะกอดาเดก็คูไบเดนเนาะ she said in a statement เอาไว้กวยเวดาแล้วเอาไว้ใน Twitter our transatlantic friendship is irreplaceable if we are to master the great challenge of our time ไอ้เกเวดามันเนาะแต่ดาละปะตาบะทรบะคาเวดาละปะตาบะทรเนาะเอาไว้นี้เนาะนำมาป่วยหลอดตีบ่ามเนาะคู่ตานี่มันเนาะรีดูมาแล้วที่ก็พอรู้สึกเดี๋ยววันนี้ก็มาตะกอดาแล้ววันนี้ถ้าละก็แค่ที่พาบัวเชกันนี่ก็เนาะ
Okay, sinya ne Ireland no Irish ko to kukle Michael Martin siko no ateweda le no pride in Joe Biden election mo no pa kapala ta le Joe Biden no weda ta weni khuthawe no ateweda I offer warmest congratulations to Joe Biden no ateda ta hila weda weni ta circular akal gtele Joe Biden la ta man no weda la 46th president of the United States no ka ke thara ko khusi lu ya sorry Lucy khu ya ga ma no well sikota kuwena Japan no Japan ko mobile Asia tikor bila mi Japan no Japanese minister no prime minister kotokuklela mera Yushi Hadi Suga no we congratulations sikoweda Biden Harris no do teweda no I look forward to working with you no yo kwasola ka matakota de thila khasunya no la ka magita da Japan the US aweni alliance mo no weni tu muita ba thelo ta la kamaloti tamuta khu go ta the blade ta ru top thought mo no la Indo Pacific mo no region no la weni peteza la Indo Pacific ne la weni kamoba Asia ta lo mi mo no Iraq weni a president no Barham Salih Sikona Weda no I extend a warmest congratulations to President-elect Joe Biden no teweda la no ta hilo weda ta weni sergi no la weni Joe Biden no la bata khutata di kokura to no a friend and trusted partner in the cause of building a better Iraq no kemeda takota ga de palan na ni atila kutu thakeda ko Iraq no we look forward to working to achieve our common goals no but qua chui đã là cái mặt của ta là cái mặt là bơi trời đã Potter no and strengthening peace and stability in the Middle East no đó cái mặt chu thôi đã tam ta khứ đó ta uge là vậy nè mu thọ ta khờ ta no đó du nhà no bà sa đó mu đa lại bà tép ya ti European Union no awene ko Europe awene ko support ko no European Union no awene leader la mira Charles Michael no usala siko no awete phano tewada I warmly congratulate Mr. Joe Biden on his victory in the US president election no look forward to meeting him in the earliest possible opportunity no data mo no hilota chagi chawala kala gtesi Joe Biden no do ukhokwala ke kachilo ta da la so clear lo mo no European Commission no ko Europe bomb support when president kweweda no hoda ne chiko abe no thukhisa khu no do alani mentale no do when Donald Tusk no the Donald Tusk la mera Europa Council president no wekweda no Trump defeat can be the beginning of the end of the Trump fear of far-right populism also in Europe. Thank you, Joe. No, awesiko kweda mono. Tama kweda Donald Trump ne kamiweda tama kete kweda no. Aweni Donald Trump tatala kola ko Europa mono. Hutani tera. Thank you, Joe. Mono logala pa agata kula kamatakoda de Joe Biden no. United Arab Emirates no awani UAE siko no Abu Dhabi awani sobala miweda Mohammed bin Zayed Al Nahyan no we congratulate siko da awani Joe Biden the Kamala Harris no the teweda no khokwala la kamata kota da we tila khasunya ta le tho ta aku apwe no la we ti tiko da ko America tiko go no Greece no ko Haley Greece Prime Minister no Karisko Mitsotakis no aweteweda no Biden miweda true friends no takola giga no takola no korganda la Greece da weni wete ta bathluta hutane we keto ko khuwe ni no kamagi thaweda no ta bathweda we no da sinya ruga ni NATO no NATO ne age ko bya NATO ba NATO ne age weda bomb support atim kre mo no la weni ko America de ko Europe tiko tir phadiu thawe no NATO Secretary General Jane Siko no we teweda Joe Biden no strong supporter of our alliance no kamera Portugal so thweda weni to mui mo no
South Africa ที่ก่อนเนาะ Egypt Ukraine เนาะ Poland เนาะที่ก่อนติดภาษีก่อนเนาะเวทีคุณน่าติดภานี้เนาะ congratulate ว่า Joe Biden เนาะเดี๋ยวว่าเนาะ Joe Biden นี่ Poland เวนี่a president เนาะ Adrisa Dua เดี๋ยวว่าเนาะJoe Biden เนาะมีเวลาปอละอุด high level high quality เนาะque ปอดกะละอุดตอละทอมเนาะตะกิซอละรีละกะมารีทเวดา partnership เนาะตะพอลสิลาเวเตบสมเนาะအခုသားနေနော်လိနေချီကောလဟခုကလဝဝနော်လမှုထမှုနေကလီတီကလီဆိုလတခတ်တာဖာနော်အဝဲနေတခုရဲ့နော် congratulate ဝဲတာ Joe Biden နော်တော့ America ချီကောဝဲနေမြေတာချီကောတဘေလဘောမှုအားဘေကွာထော့နော်ခုသားနေမတတိလာတတင်ရပါကော America နေချီကောအားဘေဝဲနေပတက်ကြလဲအားကြမနော်အဝဲနေมีเวลาตากว่าโลมเนาะเวติกว่าทะเลอเมริกาအခုတနေเนาะปอตนนတဲတာလဲเนาะဂျိုဘိုင်ဒန်နေတာဝေနေเนาะဝေနေကောအမေရိကကကဲထတရူအထွီလောဘာမနီနာတဒုနေတဘာနော်တဘာပါเนาะโอเคတဲမနော်ဘာခေလောတရူခုနာတ congratulate ဝဲတာဂျိုဘိုင်ဒန်ဒီပါเนาะဘာမနီလဲတတိညာပါမိရသာလောလဲဒေါ်နယ်ထရက်ကနဲ့ဟာเนาะဒီလေဝေသေးเนาะပွာအားကတာခူဝဲတာလဲဂျိုဘိုင်ဒန်ထော်ဝဲတာก็คู่เนาะบางนี่คนละเวทีทีเวดาแล้วเนาะก็มีดาปอดกะแล้วอุดาคุณนากีซอแล้วเวนี่แล้วฮอคุดอบีคุณนาติบาตามาตะกอปูหมอเนาะกูตานี่เนาะมีตนี่ใหญ่นี่มีดาตาตาคือตมีเทลอเมริกาที่พวกเขาพวกก็บ้าเนาะไปมีบาเตลฮอคุดอบีสิกอตีเนาะดิเนี่ยตัวพลาตาอุกูอุสิกอเนาะกูตานี่เนาะปะเตเวลาตาคือดอปอลาตาคือตาคือดอปอลาตาโคตานี่ปอลาตาคือสิพามอติกตาคือปอลาตาสิพาเนาะปอลาอะตาคือสิพาติเตสาชิกอปอลาอะตาตพาติวีเนาะยิชิราปอลาตาพาเตชายาอามาบาซาด that's okay เนาะเอาไว้นี่บ้านนึกละมดาเนยตมีละยะตาก็คือตะเลตมีละตาคือตะเลบาตอนนั้นทรัมป์นี่ฮิซาคือตะเซโพลาดอเวนี่ဂျိုဘိုင်ဒန်နေရတာခုဘာသာတော်ဝဲနေရတာခုဖက်ပါလောဘာမနုခိုလဲနော်စုမညာနေပကချီဝဲတာတာအာမာဒီလဝဲနေပွားခိဖွေနော်လောကောဘလဘူးမီရီနော်တာဇာလာနော်ဒရာမာနော်ဘာတာဖာနီကိုအိုဒါတာတလောပလူမီဟိုတာနေမနော်ဝဲနေနတာမီတလောပလူဘာနေမနော်မတာထော်ရည်တင်နော်ချိဖို့ကောဖို့မီတခုပါနေချိကောဝဲနေနော်ပေတဲကြလဲတမတာခုဒတလဲထော်နေလာအကရဝနီဥတတိပါခုတန်းရီတူဒိုမာလပကဘာပါတာလေတဲ့တူလိုဝဲတာတလဲလောချောနော်ဒေဥဒတပါကဲလိုတာမနော်ခုတန်းနေအဝဲနေမီဝဲတာဘာခဝဲတာချိကောအဘေတာတာခုဒပါခုစီကပွဲကောအတဲ့နော်ဒေါ်လေဝဲတာဖတ်ထောညာဘမ်နုခိုလဲနော်ခုနာလာปาพลาทเวดาพอคุบอมมึงคุณน่ะละปาพลาทเวดาตาคือนี่โอ้ยดาอามาเมียเนาะအခုตานี่เลตาพาท้อญาหมอเนาะโอเคแค่นี้เนาะปกเลเวดาตากสอสิญญาคาลารีโดหมอเนาะตากสอสิญญาคานี่เนาะกะเตเปียติบามนิโคโจไบเดนเนเลดอบามนิโคดอนัลด์ทรัมป์โชว์เลยหมอเนาะအခုตานี่โอขอดูกันนะสิก็ตาเวนี่หมอเนาะมีดารีโดดอบเลยกว่า channel ဆိုတဲ့ brand นี่ตาปิโน subscribe ရ thumbs up တော့ကွယ်လာ comment တော့ဥခေါ်ကွယ်လာစီကောရတာဂီစင်ရခါလာဘမ်နိခိုဒေါ်နယ်ထရမ်ရှိုးလေတော့ဘမ်နိခိုဂျိုဘိုင်ဒန်လာဂီနီကီနော်โอเคเว้ยนี่ยกบับ